Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. 4.1.2021. godine došao sam u prostorije policije u Heinzlovoj ulici prijaviti Milana Bandića, to jest kazneno djelo, jer je kombi Crvenog križa dovezo robu u njegove stranačke prostorije, umjesto da je ta roba bila dovezena i data ljudima za koje je bila namijenjena, a to je bilo Glini, Petrinji i okolnim selima zbog potresa. Kada sam došao u Heinzlovu, ulazak u samu policijsku zgradu nisam snimao jer nisam ni očekivao da će se dogoditi to da oni mene ne žele primiti i da ne žele zaprimiti moju kaznenu prijavu. Tako mi je rečeno na samoj porti, jer je osoba koja je zvala gore u krim policiju tako dobila naputak da mi tako reče. Rečeno mi je da prijavim u Koprivnici. A ja sam baš putovao na sahranu našem Paško Jurinu u Primoštenu. A Koprivnička postaja policijska nema ništa sa prijavom Milana Bandića. Znači, ja mogu prijaviti samo na području grada Zagreba to kazneno djelo i nigdje drugdje. I kada sam čuo da mi ne žele primiti moju kaznenu prijavu, izvadio sam mobitel i rekao sam, evo, upalio sam kameru i rekao sam, sada vi meni recite u kameru, snimam da me ne želite primiti, da ne želite primiti moju kaznenu zaprimiti moju kaznenu prijavu protiv Milana Bandića. I onda su se oni uskomešali. Ova mlada ženska osoba je ponovno zvala gore u krim policiju i rečeno mi je da će me primiti i da si sjedne sa strane, i bio sam primljen. Zaprimljena je ta kaznena prijava i ovdje je ta potvrda. Znači, ovdje je ta potvrda da sam podnio, znači, kaznenu prijavu protiv Milana Bandića i da sam priložio, evo tu je 22-24 sekunde, ima i na našem YouTube stranke, kako roba Crvenog križa umjesto u Petrinji i Glini je završila u prostorijama Milana Bandića. Znate kako se to radi? Znači, Crveni križ vašu robu dovede Milanu Bandiću, doveze, onda Milan Bandić to dijeli po Petrinji, po Glini, kao da je to on, to je njegov poklon, to on pomaže ljudima. A u stvari, vaša roba koju ste vi poslali za Crveni križ. Inače, imam informacije iz samog Crvenog križa da je osoba koja je dovezla taj kombi, da je toj osobi obećano novo radno mjesto pod nazivom koordinata sa većom plaćom. Evo, i to da se zna. Kada sam
predao, znači kada je napravljena ova kaznena prijava, rečeno mi je da dole sačekam, da pričekam ovu potvrdu i prišli su mi dvojica zajedno s ovom mladom osobom koja je bila na porti i pod značkom 41891 mi je rekao policijskom da se protiv mene pokreće prekršajni postupak zbog javnog reda i mira. Ja sam rekao zašto? On je rekao da sam galamio i vikao. Evo, imate na videu snimku gdje na našem YouTube kanalu gdje se vidi da ja uopće nisam vikao ne galamio, ali ovu prekršajnu prijavu sam dobio znači iz osvete, pošto ih nisam htio poslušati, nisam se okrenuo i izašao van. Da sam ih poslušao, ja ne bi dobio ovu prekršajnu prijavu. Znači, ovo je pakiranje lažne optužnice protiv mene. Ovo je pakiranje lažne optužnice protiv mene. Da se ja vikao i galamio. To nije istina i to je laž. Na temelju toga ja sam podnio znači predstavku svim institucijama Hrvatske države i dobio sam odgovor od načelnika Zagrebačke policije Marka Rašića da su oni pregledali snimke, da sam ja vikao i galamio i da sada protiv mene će se provesti prekršajni postupak. Također je napisao u ovom dopisu da nije zaprimljen moj telefonski poziv upućen u Heinzlovu 98. To je laž. Ja sam prije nego sam došao zvao 2 puta u Heinzlovu 98 i javila mi se tajnica i rekla da nikoga nema. Da je načelnik na sastanku i da će mi se ponovno javiti kad neko dođe. Prošlo je nekoliko sati, niko se nije javio, niko mi se nije javio, pa sam ponovno zvao, tako da načelnik Marko Rašić laže u ovom dopisu, ovom montiranom 28. sudskom procesu protiv mene, samo da se to zna, lažnom sudskom procesu. I zamislite, ja sam dobio već poziv za raspravu, žurni postupak, znači protiv mene zbog ove lažne prekršajne prijave. Znači malo više od mjesec dana i već se protiv mene provodi postupak, a o Milanu Bandiću ni riječi. Znači, oni su trebali iste sekunde otići u prostorije, snimiti robu Crvenog križa, trebali su izuzeti kamere i vidjeti tablice, jer kamere pokrivaju sam trg Bana Jelačića i Prašku u kojem su prostorije Milana Bandića, i vidjeti tablice vozila i vidjeti čak i osobu koja je dovezla taj kombi Crvenog križa u prostorije Milana Bandića. Ali o tome nema ni riječi, nego se sad pakira i mene progoni zato što sam se osudio prijaviti Milana Bandića. Načelnik policije Marko Rašić, s njim imam već nekih razmirica od prije 2 godine, kada smo išli u Srb
na Mažuranićevom trgu, sa Mažuranićevog trga trebali smo krenuti za Srp i policajci su došli, njih 4-5 vozila, tražili su vozača da izađe, da dođe k njima. Mi smo se žurili kasnije 15 minuta da stignemo na vrijeme u Srp. Ja sam došao do njih da zovem vozača da krenemo, a je jedan policijski djelatnik na motoru počeo se derati na mene, vikati kao da se udaljim i čak i krenuo na mene, vikao da će me uhititi i onda je jedan, neću ga imenovati, policajac stao između mene i njega i njemu rekao da se smiri i da se okrene da ode. Znači, oni su vozača natjerali da nas vozi ne za Lučko, nego da nas vozi na drugi dio grada Zagreba prema Slavonskom Brodu. Stavili su nas na autoput u kolonu usred turističke sezone, metar po metar, da mi sat i pol idemo do Lučkoga, a bili smo pred Lučkom. I onda načelnik Marko Rašić meni odgovori da su oni morali autobus usmjeriti prema Slavonskom Brodu jer kod Cibone onaj željeznički nadvožnjak je preniski i da autobus je bio previsoki i da autobus nije mogao proći ispod tog željezničkog nadvožnjaka. Znači kad smo išli prema Srbu, onda je autobus bio previsoki pa nismo mogli proći taj željeznički nadvožnjak, ali kad smo se vraćali nazad, kad nas nije policija pratila, kad nije policija bila uz nas, onda smo bez problema prošli ispod tog željezničkog nadvožnjaka i taj isti autobus nije bio previsoki. Ali to su oni napravili, znate radi čega? Radi toga što svake godine Milorad Pupovac polaže vijenac na našoj strani u Srbu, na groblju, pa oni nas pokušavaju na sve načine ometati, znači da mi kasnimo, da nam ne počne skup u 11 nego u 12, tako da Milorad Pupovac položi svoj vijenac na našoj strani. Sve rade za Milorada Pupovca i onda se služe lažima. Isto kako sada rade za Milana Bandića. Ja na ovome neću stati. Neću podnijeti kaznenu prijavu protiv načelnika Marka Rašića jer štiti lopovluk, kriminal, a on kao hrvatski policajac, načelnik zagrebačke policije, mora se boriti protiv kriminala i lopovluka, nego on ide napadati, kažnjavati, progoniti mene koji sam prijavio kriminal. Nevjerovatno. On iste sekunde ne bi mogao biti hrvatski policajac. Iste sekunde da imamo pravnu državu. I neću protiv njega podnijeti niti kaznenu, niti prekršajnu prijavu, nego ću Marka Rašića osobno tužiti na Općinskom sudu u Zagrebu zbog lažnog prijavljivanja, kršenje svojih ovlasti i štićenju kriminala i korupcije u Zagrebu. Također, ne samo protiv njega, i protiv ove osobe koja mi je pod ovom značkom napisala ovu lažnu prekršajnu prijavu, pakiranu prekršajnu prijavu. Ne želim na prekršajnom sudu da mi se kaže da snimka ne vrijedi, da je to nezakonito. Ako je protiv bivšeg gradonačelnika Vukovara iz SDP-a vrijedila snimka, tajna snimka koja je snimana i čovjek završio u zatvoru, pa sada se sjetimo župana iz HDZ-a koji snosi odgovornost zbog iste tajne snimke, ali ja nisam tajno snimao, ja sam javno snimao
I hrvatski policajci su u početku imali video kamere da se vidi kako komuniciraju sa nama. Pa im je to valjda zasmetalo, to im ne odgovara, pa su to maknuli. Znači, oni na sudu ne mogu dokazati da sam ja vikao i galamio, jer ne može meni pisati osoba ovu prijavu lažnu, pakirati i onda svjedočiti da sam ja vikao galamio, ako postoji snimka gdje ja nisam vikao ni galamio. Ja ne mogu biti osuđen jer sam nevin. I meni je već dosta ovih pakiranja od policije, u stvari milicije, udbaške, kosovske, lažnih prijava, da ja stalno moram ići na sud. 28. sudski postupak protiv mene. Hrvatice i Hrvati, hrvatski narode. Pozivam ovom prilikom Marka Rašića. Zar te nije neugodno da nevinog osobu, ovo pišeš, ove laži koje si napisao, laži, laž, sve je laž. Pitate zašto štitiš Milana Bandića? Jer je tvoj prijatelj valjda. Zato što održavate zajedno tiskovne konferencije. Možda zato. Ti si načelnik zagrebačke policije. Ti se moraš boriti protiv kriminala i korupcije, a ne štititi kriminal i korupciju. Zar ne? Ovo je jadno što ste napravili protiv mene. Jadno. Sramota. Pravna država. Vidjet ćemo na sudu da li pravna država funkcionira. Jer bez dokaza me ne možete osuditi. Bez ikakvog dokaza me ne možete osuditi. Sram vas bilo. Sramite se. Vi ste hrvatska policija. Za takvu Hrvatsku sam se ja borio. Dragovoljac Domovinskog rata i mnogi koji su dali živote. Da vi štitite kriminal, korupciju, da štitite one komunističke kadrove, Jugoslavene, koje vole obožavaju Tita. Ma sramite se. Sramite se. Sram vas bilo. Vidimo se na sudu. Načelniče zagrebačke policije Marko Rašiću. Neće ovo samo tako proći. Više neću dati da me se maltretira, da me se progoni. Neću dozvoliti. Nikome više neću dozvoliti da me se maltretira i progoni, jel vam jasno? Neću vam dozvoliti. Hrvatska nije slobodna, Hrvatice i Hrvati, vidite šta nam rade. Mafija i kriminal vlada Hrvatskom državu, a institucije Hrvatske države kao, evo, zagrebačka policija to štiti. Sramite se. I zato Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati, a za dom spremni, ja sam se pod tim pozdravom borio. I uvijek ću reći za dom spremni.